Elhamdülillah, elhamdülillahi Rabbil alemin. Nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nesulâkul kerâmuhu fîmâ bâdâmen lena verîl cemîl mukunîne. Anuzu billahi min şurûr enfusina ve min siyâti amalina men yehdihullahu felâ mudlil lehu ve men yudlil felâ hâdiye leh ve nusâlih ve nuslim Allah khâridu fîhi أفضل المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان خائفا قال للكافرين صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير مسؤولين ويا خير المدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واتقوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثاتها بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد. Šukrija, to je zahvala perela i džavese najbolje se kovajtano rab, kovajtano gospodari sa esetonengro. Šukrija perela okole se kovajtano jek kova na bijanđa, a niti pak bijandohem kase na ne ravno, ni jek. Šukrija perela ela hese najbolje se so počastijavene najšuža vera koja samo oiljela pe koroleste, a odjatani vera islam, koji je mogu potvori po Kurani Kerima čeri kanala inne indela hil islam, on zaista čače je pravo vera koja je dela pe koromanjetani samo islam. Šukrije Allahese najbolje se so počastijane, Epalomne pengamere Muhammedeja sallallahu alaihi wa sallam, kovatano hatemin nebi pečati sa pengamerimo. Kova i ne učitelja kala jako šukrije Allahese najbolje se em so dinđamen sa akva berečeti, sa akva blagokuva meni sjene, kurihem o Allah subhanahu wa ta'ala po Kurani Kerim knela, vataku min kuri man se eltumuh va in teudu nimeta Allahi va tuksuha inna insanu vezale munkefar. Kad bi tu men nemate dženem sa okva šukarifa, sa okva berečeti sto met tu menđe dinđun, to mena dodan nikada nabina štite dženem. Šukrije Allahese najbare sem so dinđamen, te bijanđeva, te bajrova, sa so ačežan kolesi najšuži vera, koja samo ovih velope koroleste. Šukrija Allahese hem su cidiamedari perda, cidiamedari tomina, anđapedi ka onur, o Allah subhanahu wa ta'ala tane palaren, ja nektana odva, kazbi čali ko drumu,
Šajte prenadatana običal doktor su putimo, a kas me kjela teđal bange drumova, to je zvanga obrazda, osa koma nuštana naša, do osa koma nuštana ti zabluda, osa koma nuštana, ako ačilađar džo kraja, peđibdi pastro, ovdano ja gakro, nekatano salavatimo salami, opramaro, pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, opro ekli bejt, opro sabija, tabiinja, opro sa, kola šukarmanuša, kola ligarena, ali su čačita ono drumu, džu kiramesko dive, neka nam salavatimo salami, oprame nako bijana katem, rabi šraki sabi, rabi sibi emri vakru, derti min bisani, jelku kav, rabi zili imne, fekne, kiki bisarike, amin, ja rab, alimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ko visu to dive, prvo dive, marta, 2010 deš, ja pak visu štartu dive džumadul uhra, 1000 štaše u Sarabu to deš parihidža, tema mari, kota kavačara, inšala kota druživa, sebebi o Allah subhanahu wa ta'ala. Druživa, sebebi o Allah subhanahu wa ta'ala. O manuša često družine nape, rase nape, sasođana kakija dunja sebi da je korist, ja pale rase nape, sebi da je kelošni pase, disave pale rase nape, družine nape, sebebi akale dunjalo kose, kovatano nakavdo, to jest kovatano prolazno, a disave rase nape, sebe po o interesi, kovatano trajno, kovatano večito, sebebi to je sebebi o ahireti, o islam ligari, evernikonen, te družinente, civeloren to je na mala, sebebi o Allah subhanahu wa ta'ala, molestre čefese, odolese, tani bari nagrada perela, spremi mi okolenje, kola ano peste, sinena, to je zgajinena osake osobine, te družinente, samo sebebi o Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ko Kur'an-i Kerim, vačeri, penala bismillahirrahmanirrahim, vasbir nefseke me'al ladine jedune rabbehum bil gadati vel aši yuridine veşhehu vel la tadu aynake anhum turidu zinetel hayati dunya vel la tutimen agvelna kalbehu an zikrina vettebe hevahu ve kane emruhu buruta. Sobiko prevod znači obzeralo, uzelo okola, kola perabese molinena bez sabane hemračate. Mandi paja, ta stare, to jeste zasluženo lesto šukari pa. Hem mahulav, to jest majka tejača, kota rolende, kota bisavi žena nurestro, to jest sjajestro, kod živdi pa, akale dujono kostro. Hem mašun okolen, kasro kalbi amen panam. Kova tano nemarno premalo amende, kova pestrasteja sledini hem kasre buča, to jest kasre postupkja, budur ando sposobnost te vladini peja, budur ando okola šuže Berline. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam koje hadisi večeri, maškaro e Allahe se robje i simanuša kola nane, ni šehidje, a niti pak Allahe strebičalde, niti pak poslanikja. Ali, o probleme pama hemo šehidja, hemo pengamerja, komen zavidna, komen ljubomorna, komen geskanja, ko sudi dive. Ko položaj, kola onka ovelen, kuri onka uživinen, ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pa asav je pučena, Muhammede sallallahu alaihi wa sallam, je Allahe strebičalde, a kola Allah manuša, šajte mu tajem, kola Allah manuša. A Muhammed sallallahu alaihi wa sallam vačero leđe odolatane okola kola, man lijepe sebepi o Allah, ako maškaro peste najneden rodbinske veze, a niti pak maškaro peste najneden da je materijalno interesi.
Havasomat Muhammed sallallahu alaihi večeri, opro Allah, kotaro legro teni kaj kao nur, to jest kao svetlost, a je monko kao oven ano nur, to jest kovenano svetlost. Nakadaran tad, kedavan šakadaran, a niti pak, hem nakatuguinen carave rasokatuguinen. Pa pala kalab Muhammed sallallahu alaihi wasallam ukuinja olenđe je kajeti, ukuinjalenđe kota sura Yunus šuval šuduta ajeti kuri kanala alle inne evliya Allahi la khafun alejhim velakum yahzanun. Mate dara niso strah, niso se mate te tuguine, okola kolarake elahe najuče. Sad se oćežam Yunus šuval šuduta ajeti, a kvali gare to jest beleženja o Ebu Davud. Hikaja, kao večera, kuri penalpe, kao sudnju dive, kanel pe jek manuš, anglo Allah subhanahu wa ta'ala. Sarbi mirinena pe olesre kotora, kada ka mirinempe, kada ga čempe komizani, kada ga čempe kivaga, kao štelo otaso, ološno taso štelo. Lošno neko torengro, sočerđa ki akija dunjaja. Taka aven o melekja kola kazdinena, teligaren ole ano džehenemi. A ov tad kavačeri, ja rab mireja, deman hari zamani te džavđi ki mi daj. Demani zamani te džab ki mi daj, hem te rodavo latra, te pomoži imam. Sad nabim nešto latra lava da ekšu žoko toga. Alak subhanahu wa ta'ala kame kjolo ne te džab, te rodelo, pa ov džala ki pi daj, hem vačeri pedajače. O mi daj orije, tu manko dunjaluko dikhan, hem arakan. A bdije mangava te demam, samo ekšu kako to, Sabi me spasi nama, ando džehenemi. Sabi me spasi nama, ando džehenemi. A i daj vačeri knela. O močavo, mea dije dikava soka ovel nehaleja. Na džanava soka olman care. Na štime tu nisa abdijete pomožina. Sa sam međe poznato, svare kad ih jem peso dva dije. Sa sam međe poznato, niko nikas nakapinđari. Dikela ov sunane nisavo pomoćan di daj, o manuš kalel te džal, te rodel dek šukar kotor, andi pi rodbina, to jest džava te rodel, andi pi familija. Ali hemon nijegna dijene, kuri god dževo, ov isto dževapi dobinđa ne dajem kotarolende. Pa pala kava kede ka nane nisali mizi, o melekja, kola čerena, eka znakre lelere hem ligarenane ano džehenemi. Ligarindoj kod ova drumo, kada kel manuše, kasa ov duži salo. Kasa ov duži salo kod dunjaloko. Kasa ov mangjape, a mangjape samo se bepi o Allah subhanahu wa ta'ala. Pa ov kad kapa male vačeri ope male sve, o amala peneva. Palava kari, ače ponla, le tu same šuže kotora. Barem tu, neka mene te spasinite, barem tu džavno dženeti. Mačkova nijakova, ale same šuže kotora. I ja dža, ovdje dža, sape šuže kotora, peama lese, ovdje vana dženemi, a oma pođinjate dža. Tako, ano dženeti. Ako mama, kada resla, tama resla ki kapija, e dženetesti ti kod Andrej, šunjola tam je glaso. Je glaso šunjola, kanela, da li to palikano, da li to ama kasa mangjan tut, kasa družisanem kod dialogu kona ala kestro, najučestro, da li to dozvornjata čor večno ano dženemi, odolese su ov tuče kotar to palikano mangi pa pokloninja od la hariko tora sehinere, od la šužeko tora. A so se pona tu nađata staretu, te pralese, to jest to je šefačija te pralese. Ta dov, kada je olesa malo,
Irin pe napolo, già ta stari pe questo, o shefagia pe malese koala, subhana ve ta'ala, odolese soseko dunjaloko maglepe, soseko dunjaloko restepe, samo se lepe Allah subhana ve ta'ala, ema džare, kao ovem pare on duj barabar amala, ano večno tan, kuri nakovo nisavo iskušenje, kuri ka uživinen večno, kao ove na ano dženeti, a džare oko kraja džele, ema stasao, to jest u loše prađije pa malese, ema Allah sobijen i kalđa, sobiječiđa, ano dženeti. Pa inšalo pranane pinjane, ema menta džičera, to vasara kao duj, ako na ova, pa na pošuka. Inšala amaro taso komizani, kao štel ešukako torenca, hemana te trudi namen, te namen. To ovena amen, so pobutera mala, samo se bebi o Allah subhanahu wa ta'ala, a odore magibaja sa subika, kaj trode kamal, kova kadel amenđe da je pošukako tor, hemađare, ka kurtalina, ambijat, ka kurtalina, do džehenemi. Inšallah, Allah subhanahu wa ta'ala fazorija čerame, kole su trumu, a džare, sarsuyama kanakate, yekdive, kazorija čeramen, yekdive, hemano dženete firdesti šala kova sarađa kupa, inšala saramen kova kodrušta tega merencera, ešehivenca im sa okore šukar manušenca. Amin, ja rab, alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Ela innel aksana kelami ve evliga nizami kelamul vakti melike ve zizli nam kema kalullahu tebareke ve ta'ala fi nazmi kelam wa izza kurio Kur'anu estemiru lehu ve insitu ve lekum turhamun. Euzu billahi mineşşeytanirracim.